West African Examination Council penny 4 de a year wasi private candidate 2023 dear no report ababonte provisional na numu no emema ye 17,389 na ma 20,725 na we no womwa adidem bese du ensia eka ho ebi mehwe ni mo kwan sasansem no mede ebebro wo ti eboatra na yakọ ensem foforo emu Contractor also jekum konto ene ne wakwa loke Akyem Asena Basic School no ni nyina ne se wono ne see as wo see ye no wo asene manso across mensinimo e wo poyamantem mu na mfie nwotwe ni aban no ntia ne kantie ne wakwa tuma Adom TV kase etwaso yi sa 6 unit classroom block ha wo see ye no wo office spaces mienu computer lab bia adesuafo ne achechefo beja wono nan wode Ghana Education Trust Fund sika na isiye yamane boni kwasi azo ene contractor wo si school dan yi owusu ajekum konto ekotwetwe nkomo na wo kire mu se ne yekoso ane se Basic School dan we since 2016 misika Akyem obi yentua meka ba ne sen of sika Akyem adwuma na maye ni nyina no yentua meka ye juma no ma hand over ma since 2020 ye misika Akyem bia obi am fisika bia ma no da bia me ba ha ma on 2 occasions am abetutum DC ni ba no abeka na bo so asema kire me na wabie no ekọ enti we ni ma share that bo DC na mane ma kọ ho ayi o se me mfa me documents na me de akọ ho enso no na sign document no me de akọ ho akọ kire no ma sign akọ ani ayi Madam Edna Masan any you saying Director of Education mans across Asena mans across papa no create ni na ba me fie na me am ba ha na me hwe nkwara nso mugugu awie mu a na ha madwen enti ne magyae ba se me nso me ho akire me adesuafo bi a wonom esuade ewo Akyem Asena Catholic School ya esan se contractor akoto to dan ni munti wonom wani etutu aka wonsam no ade adeserede ato Asena manso across mensini no enimu se enimanimu ya wonhwe no wonsiesie no wonfo owura ne sika ema no se de be ya obebie school dan na ma wonom pacho ye bai no matu ni na you see dine obai no see mpi ni ababechina pacho ha ye isa se inyano insiade insiade no siade siade bekechi fa da mo be mu oka contractor na ka kira mo se amunti ane kenten ya do obama ya badan acho de sirem penufo ne se ye pese aban etia contractor no sika no ma no ene MP penufo na ewo aman ahuro no ya champi sha amunti sika no ma na ye nwanum wo school amunti ade egu yachi ye siro ma amunti sika no ma